Halo perlok barok kibacus tenat ban pek je kaneka video ha kaneka channel ka jonga te ha kaneka video ka ba mentang akwa ban aci kai kitu kiba bom patep ban edit dol ni ban snaw video lengba kidur ki chungi tang lengba jong u kan master te perlok po description je kaneka video ngan bu ya ka link ya ka ba phila ban download ya u kini master bom don ya watermark bat jauh ban edit lirik macam status lengba jong kan mister te perlok haswa ban jam sekmat jong kene ke video te ngakwa ba pin kersan da ka ba push I like share bat subscribe nang bangan ang la ban penmi si bon ki video te perlok lam da pen lam show ya ka pol ka ba ko ke jong pi to alengin ya sna no ya kata dur bat edit dur po jong kan master tangan play na ukan mister bom dan yu watermark ya kebangan sapo apa po description cekan ke video nang ba piru pinjo yu ukan mister bom dan yu watermark te kebanang kong de men klik ni plus dep nang tas icon ikan real point kendai des icon jakadur kaneka dor in sai fi kini kadai kabangala depan edit shua nau ngamu pendong nau pixel lam ya kaba piru pila ban sna ba edit dolong ba jong u pixel lam an kai pada next video kuno ban edit dol hapo jong u pixel lam te hadian mentang la depan bu ya ketika dol hantai te menta kolong ba ni dei ban at no eki musik cengi da kabangi klik ne po audio kene ni ke audio ni ka don te klik ntai te ngin do kini ki musik cengi musik hi barabo ngachis tenat pada keneka elektronia shine on instrumental mo da kene dengan bu syada katai te mentah ni ngan tik kenteng te don tik tong dapat detik teng persang ban play te to mata kalak long kateng keteng sisa jong akadai jun bat son khat ngor mo tampang asmut tenat pat banai da kadon box channel te mata hadirin bangadap ban lek kam te ngan klik ni po layer ni kadon kan layer te klik te layer tas ni media ai biang keng ketul export ada kan ni te satan shopping to nang ba kan long in animation mak mod ban long ki nang ba kam internet show kan ikan kamlong apa ki kemudian asya fit kum to te sa ting dan beradab kum to te ani kami ini alai telai oh sorry ngabakla tenda beradab ni klik ni po layer ni media ting một ban ong ya ka balong disco line balong disco dengan ni download ya ka bangala dapan download lupa ya ketika disco mo datan kumtu dot ni 6 ang ni page ni 6 matrai PE ni 6 ni te satan kumtu 6 te satik dan abajad ni po bakrekut satan beng yaitu ka sasim yang tu kadol ang te biang po download klik beng sasin te satan beng kumtu 6 terus icon okay dapat ada bangtah ni kadon kenika sound tu kenika disco ni kapalong sing melak bentip ya kahap ka copyright claim dengan off nak kena kasau nang melak copyright ya separate lupa rokok katan biasa kena ke way ni kena separate lupa rokok jasa tik ndap ke adap kum ni te don keng seklik message sin tentang inside pi ini em bakam pau rokok dor cengah ni di tengah disco sudah EME tangki disco sudah barok rey ni kwa perken ban
kan ni kan long makam internet susu ni kuat bantu ni kedua kucing ni dah kabang klik ni pok chroma key te satan enable ya teh ni enable satan on ya teh tong dah klik turn on te ni pada ni apa pra pendrit kum tu ai tang 10% toh kendai persen te ni ban ai tang kumba kum ke kuat ke jangan ke pi mo persiangan ai tang riu posan ye gitu dengan sampai mata kalau mi em ke dur jangan mo pai pi ni em tei bak la long kum tei long best ba long skuin ba long internet baru deh te sakane ke way ru ai biang ne po chroma key turn on tei ai cũng ai nè xin rượu phố tắm tem ta nên ai tăng đa ship phố tụt có cái biến in em có lòng tên năng ba kan kham internet susu có đơn biasa kau klik yang leh layar ai teh media dapat ai media tas ai background di ke background pada kadang ni sibun pagi dulu sih kan kamlong internet susu yang ni dah kaba kan ai dah kan ni dengan tan function ni tu beri kena kindet tu jua dengan tan he kena kindet kum tu dengan ni po overall animation dan klik ni po flicker kum tu to persen pek mata kok long flicker ha bak long update ha tengah kok long kuptai kelabas ha teman-teman ni kok bentok saya ka kerteng klik batai klik kan ni layar ada teks setelah ke kerteng kan jumlahan KHAR SPSCU MOR jumlahan aku ngor penhe tan kum tu kan tenan tongan bo ang ni kendong ni I bahkan lek hi si bitch time no tongan tan ka tu udah kan ada udang latin kan ada ni di dresan tengah penhe syak lihat kan tenat mau kartu dong jadi fresh tes kendong kurang ada orang I like kalau gat dong hari sao dan kenyang ni shabby ni top ni bolong kum shabby ni klik shabby tu dak klik shabby dan kenyang dan plus ni klik ni dan plus daladat pada satan kan suki watan start kelihatan suki aja baik nang bagan long profesional mah kan lombas tu sebut tandal pun tu sebentar dan kan kum tu lagi nang tanjai toh katu kalau biang toh ngecek mata kan lalong em kumbang ong ini mah pi bajuin em kalau ngom tay sekonya bas ha mentah yang safe sya kemudian aman safe sya kan peni biang pi sekoi trik kata bakam long best akan long ke film akan cukup pola sing lapan ong tebak dan sistem bak shua klik yang ni plus akan keterupan kita saat export dengan ni pada kini ni kemudian teknik bang ong pi kan long ke film
klik di layar ini media example art kerong ayu tanda kerong li mo kerong li de tan itu ayu untuk terang untuk biang ketik biang sasisian abang di layar abang media abang background abang di kerong li de satan biang itu terlik kerjaan dengan untuk try mo de satik mentah kembang om iki menamakan salam ke film oh lah bakla kendiat tamu tu musiteng tapi muslim tu musiteng ini musiteng takut tu de mentah asya teng tong ada plus dan tentu ski bawah 16 step way keniru ai yang nak rujuk hi plot tambang sya dan ketuk yang terbalik ski tang saya pertama tengah tolong kunto de dah pian dak pernah itu sakit way apa khang noi niki cinematic mo abang media dan background abang kembali hi di pada setan syak teraju ke screen tu tik session abang media abang background abang balik abang tu sangat untuk cerong atau kartu terakhir abang dikawe kalah kemudian kadon penyu syabi hene saabang plus setan kan suki jang tu sabuk no sisisin ya ni des abang pi ni tok saabang plus setan kan jang suki kelak khang mo de mentah PNM kene kacakan ni pedang pat kelak space kemut kamlong rek ke film kemut kuat mentah ni ban pok yang sedikit balik de tadi step masuk klik bang teh layar abang teh media abang background abang ini setan ke full untuk tu terakhir apian teh sisian abang media abang background sedikit kurang ni setan dan sisian ini pekan sya terus tu masuk tek setan yang itu berkut itu perlok tangkat tungi kemlau pan edit dola pojong ukuan musta batang don si pon baki application bel kebanyila ba edit apa jeng kue paki application let's say nganang la susu bakumi video kiba kemlau pan edit video jengi ban bo serta sapa WhatsApp lane Facebook baki kue social media perlok tangkan ke video hi ngai kelas share dot kelas ngoto Publish pun ya yang report ke bakal blog cengki Publish pun Publish saya yang pada video